Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd. Hurmatlı cemaat, Jaratkan Allah Taala'nın 99 atının biri Ar-Razzaq, rızkı berүүчү. Bardı kalayık kalıkta Allah Taala'm özü jaratıp, özü rızkı berет. Ve ma min dabbatin illa anallah rizquha. Jer betinde gıvır etken canıvardın bardığına rızkını Allah Taala veretken, Jaratkan Allah Taala'nın joopkerçiliginde eken. Rızkı. Meyli al, kurt komurska olsun, je suun içindeki balık bolsun, je avada uçup жүрген kanat doğu, je tokoydogı jırtkıçpı, bardığına insan jinge rızkını Jaratkan Allah Taala özü beret. Oşo rızkının bir top sebepleri var. Kanday sodagerlik bul dagı bir sebep, dıykançılık bul dagı rızkıga bir sebep, öndürüş bul dele rızkıga bir sebep, bilim jana başka kızmat, uşunun birösü duadağı rızkını bir sebebi eken. Demek dua arkılуу dagı Allah Taala rızkı beret. Dua arkılуу. Oşul rızkıdan, Jaratkan Allah Taala'dan, Ar-Razzaq rızkı berүүчү zattan rızkını sorap, Ummu Salama radıyallahu anha enebis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna bağımdat namazını okugandan keyin uşu duanı kılat ele deydi. Allahumma rzuqna ilmen nafi'an ve rizqan tayyiban ve amelen mutakabbalan. Bu rivayet Sahih Müslim'de gelet. Jaratkan Allah Taala'dan Peygamberimiz sorap atat, ya Allah, bana paydalı bilim ber. Adal rızkı ver. Adal, pakiza rızkı ver. Jana kabul bolgon amal berdi. Dep mınake Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorap atkany sizlerge bizlerge үйrөtүp atat da biz dagı bağımdattan keyin uşuga, uşul sünnötkö ээрчип dua kılışыбыз керек eкен, adal rızkı suraşыбыз керек. Antkeni Allah Taala sınov üçün adalındağı, aramındağı jaratkan da. Emi, kudum şunda ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılat ele, panat ele. Allahümme inni a'udu bike minel fakri vel qillati ve zillati. Ya Allah, men senin panat ileyim, jakırçılıktan, jokçuluktan, kembagaldıktan panat ileymin deydi ele. Azdıktan deydi, korduktan deydi. Bul degeni, ne degeni şul? Korduktan saktagın. Jana mınake qarızga batkandan saktagın degen duaları var ele. Bunun bardığı emneden gelip çıktı. Bir rivayette gelet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu dua kılat ele, erteli geçki dualarında uşul var ele de. Allahümme inni a'udu bike minel aczi vel keseli. Allahümme inni a'udu bike minel cubbi vel bukhli. Allahümme inni a'udu bike min galabatid dayn ve qahri rical deb. Bul degeni mınake gün sayın Allah Taala Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam erteli geç, ya Allah, men seni panat ileymin. Alsızlıktan, jalkooluktan, korkoktuktan, sarangdıktan panat ileymin deydi ele. Ya Allah, men seni panat ileymin qarızga batkandan deydi ele. Qarızga batkandan. Jana adamdardın qarından men panat ileymin deydi. Demek bu jerdegi jakırçılıktan Peygamberimiz panat ilep atkany, Allah Taala'dan adal rızkı sorap atkany, rızkı bul uşu bir sebeplerinden eken bu dua rızkının bir sebeplerinden eken. Bir jolu Ali radıyallahu anh'ın aldına bir mukatap gelet. Mukatap degeni burada murunku zamanda kul bolat ele da. Oşo kulga aytat ele, sen palança akça bersen, men seni boştonlukka çıgaram, boş kılam, azat kılam deyt ele da. Uşunu mukatap dep koyat. Hazret Ali'ge gelip jardam suradı. Ne dep jardam suradı? Mınake manga uşu kişine akşadan jardam berseniz, men oşol gojoyunuma akşаны төлөйүн dagı, özüm uşunday azat bolup boştonlukka çıgayın dedi de. Boş bolayın, azat bolayın dedi. Hazret Ali radıyallahu anh aytты. Men sana deyt, mınday deyt. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem үйrөткөн duanı үйrөtөйүn. Sen oşo duanı aytıp жүрсөң, Allah Taalam seni
қарыздан құтқарат дағы, ырысқы беріп, мынаке азат болосың деді да. Қайсы дуаны айтты? Hazreti Ali radıyallahu anh мындай деп айтты. Сиыр деген чоң тоо, ушунчалык тоодой болгон карызың болсо дагы кутуласың деді да. Тоодой болгон карызың болсо дагы Алла Таала сени ошо карызыңдан куткарат, сен ушу дуаны окуп жүрсөң дейт. Аллахумма кфини би халалика ан харамик ва агнини би фадлика амман сивак деген дуа. Мына. Аллахумма кфини би халалика ан харамик. Я Алла, сен мынаке адал ырыскың менен мага жетиштүү болгун. Арамдан мени сактагын деген. Арам нерселерден мени сактап, адалың менен мага жетиштүү болгун, жана өз айкөлдүүлүгүң менен өзүңдөн башканын бардыгынан мени бекажет кылгын. Мени бекажет кылып койгун, я Алла, мени мындай бай кылгын. Өзүңдөн башкага көз каранды болбойн. Өзүңдөн башкага карыз болбойн, муктаж болбойн деген мынаке дуаны үйрөттү эле. Ошо дуаны аткарып мынаке Алла Тааланын жардамы менен кутулуп кетти дейт. Демек, ушуну биз билейли. Дуа бул ырыскынын эң күчтүү себептеринен. Албетте дуа кылуучу эч качан бекапар болбош керек. Дуа кылганда эң биринчи адеби менен Алла Таалага алкыш, мактоо, саналарды, улууларды Алла Таалага айтып, андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават айтып, андан кийин эмнени кааласа дуа кылсын дейт. Өзүнөн баштап, башка ата-энеси, бүткүл үммөткө, бардык инсандарга дуа кылсын дейт. Демек ушул жерде баштаганда сөзсүз жараткан Алла Таалага мактоо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мынаке айткан жери бар экен. Али радıyallahu anhuдан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бир кишини укту, ал дуа кылып аткан экен намазында, дуасында. Бирок Аллага мактап айткан жок, пайгамбарыбызга салават айткан жок. Пайгамбарыбыз айтты: "Аджала хада." Мына ушул өзүн дуасында кишине шашып кетти го дегендей кылды да. Андан кийин сумма дааху факаллаху ага айтты. Не dedi? İza salla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih jalla ve azza ve sana aleyh summa yusalli ala nabi summa yad'u ba'du bima sha'a. Biröňөр duwa kıla turgan bolsaňar eň birinçi jaratgan Allah Taalaga maktoo aytуу menen baştasın. Andan keyin aga ошо sana alkışlarda aytıp, soň Paýgambar Muhammed aleyhissalamga salavat aytsın deyip. Duanın adebi var eken de. Saraz getir öyle, ana mına deyip, jok. Allah'a maktoo, Peygamber'e salavat, anan emniyeni kalasa dua kılsın deyip de tuğanlar. Mınaki, oşonluktan kıska aytkanda, Elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah, deyip dua kılıp, andan keyin suray turgan bolsa, Kuda kalasa Allah'ım kabul kılat. Amin. Ve ahiru da'va.